Horengi inkogwate ogeni tukithina mbere arwaru ma murimo wa cukari miru ni makoria thirikari gutenga rwangi rwa kurigita murimo uyu kiri cibitari cia mwingi mariuga arwaru ma murimo uyu miru ni maengi na rimwe ni mabutagirwa muraini ni meterete kurigitwa mariromba ona thirikari ni raithe buria yumba kumekira ona ndawa cia murimo uyu macibitari mama maretie mari githongo ori mathiete na mbere kuririkania murimo uyu makiugaga ndawa cia murimo uyu wa cukari cithagirwa ciena goro muno na kogu matithagirwa makiomba kuigura mojo gicukari na ju diabetes na jojo gwitwa ni damu na ju high blood pressure ne murimo ingite muno kirantu na baba ingi batitha bakimenya kithabe na murimo juju gitumia antu bakuri bashimiri na kuthimira mirimo eji pombe kuthimira mirimo eji ya sukari high blood pressure ne mirimo emo atari muno na imirimo itiumba kuoneka ngaraka ni onto kaichithete na undene utiona muntu uthugania na murimo ju ukombeka kinya upgrading the services antu aguthoni nasi uri at dispensary antu aguthoni nasi uri at the health center kwithiro kwina muntu more senior ura umba kweja na ndawa iria nasi ate kuringana na ngindi wa murimo juju antu baba ingithira ba CIBITARI ibetha bakiumbira muno gitumina ndi kunendekithia kukutha kuna guntu mwanya kwa kurigitaira antu barabe na murimo juju kutoni ndamu na nya cukari jojonge na jwaju ichithete eja agaikirira au agaria okurukira akero gono tukurukira na no nto akwira utukurukira gaukua indi ate kuonekana gaukua bange batikumba kuona bau tukoria atiri baba ina mirimo eji ibachura gakona taura muntu HIV aije kenene taga tonya ndo amwe olambije taura muntu kansa agwija akaigwa kwa anga kwa oncology ola muntu onge wenda murimo jura jonge akweja akajukua akaikwa anto amwe special consideration special treatment anto abare ibamenyerwe kenda bakinya CIBITARI akonerwa mwari ageta agatonya ku akathikirwa na akona ndawa immediately na kira ikabata kagitagara muntu aragwata ni murimo ja cukari kana gwito ni ndamu abweri komenya murimo juju akala na juburu gitumina ndaburi kutha kimenyera muno. These are lifelong conditions. If you have diabetes, you'll have diabetes for life. So essentially you need to learn how to manage your condition. Yes, you will need to go to the hospital on a regular basis to collect your medicines, to be reviewed by the healthcare provider, but you also need to learn how you can manage your condition. Na moroto nandi nige thirikari cia county na kinya thirikari nene gutira ni gwika kigina kya kumenyera muno mirimo ya cukari na gwitani ndamu no tumirimu eji ina goro muno kumirigita ta CIBITARI ale no ndo ta CIBITARI General Hospital, the local dispensary ni nasi uleo na nondo nasi aja pharmacy yawe itena ndawa iji nondo ndawa iji inaonekana ni very expensive stocking by our county government, the national government stocking yewe itekobua ko muntu eja andikirwa watu ka umarete kugura na kugura ndawa iji negoro muno ketha muntu nangibe nde na utumira usiringigana na siringigana ni mbeche nyingi muno. But yet when you look at the budgetary allocation and resource allocation for non-communicable diseases, it is not commensurate with the burden of these conditions. These conditions are actually increasing in our country, and by 2030 or even 2025 they will actually surpass the infectious diseases in terms of the burden of the number of people living with these conditions in our country. Bakalia yetu kita census ya members bara na dine yu. Bali injisa members bara bakamenda ira ikuendekana cia mulio muna bakaonda ndawa cia mulimo kele indene CIBITARI taja. Ura isente ne ile gukwira ntu. Ura ntu tumba kwira ndabyo ndeta CIBITARI ntumba kwa ndawa. Nkiripotera World TV bitamudule Muriuki.